Toko maha ngā rangatahi o te matau a Māui e whai hua nui ana i te kaupapa hō ki roto i tō rātou rohe. E whakaora ana i a rātou i te ngau a te mamai nui me te pauri nui. Arā, mā te whirinaki ki ngā tikanga tawhito a te Māori. Ko te whāinga matua o te kaupapa te oranga pū manawa, he ako i ngā rangatahi ki ngā rongo wā kai roto i te ao Māori. E puta ai rātou ki te whai ao ki te ao Mārama. Anei rā a Aroha Tricha. Ka tae moa tamai e nei rangatahi ki Waipuka. Got a small group of rangatahi from Marae Nui. It's one of those areas where our rangatahi don't have the best upbringing. They go through a lot of stuff, so the puri is a bit as a cleansing ritual for them to be able to let go of stuff that's held them back or set them back in life. Tēnei wā kia wātea, kia wā te ātea o te huarahi o te tangata. Mōhi o kahi iho, kaihea ana tohu mo te maramatanga, me te matatautanga ki roto i tōna oranga i te niwa. E whakahaerehe ana te tohi tuku iho nei e Bees ngari no te wāti, nāna te kaupapa Māori movement. We tahi o ngā taku nā te pāpara, papaho e Patalamia. Me wana koranga ki roto i ona tauira, tā heke mai atu ki roto i ahau o tira, ki roto i te whare ai o i te niwa. E waru ngā wiki rātou mā e whai wāhi ana ki te kaupapa nei o te oranga pū manawa, kia whai tūranga mahi. And along the 8 weeks time we do a lot of self-development and identity, giving them an identity check so that they know who they are and where they're going. We have kairapu here that turn up with the inability to even express who they are and leave standing in their mana, reciting their pēpēha, talking about their purpose and where they're going to go to in the future. So for me, that's winning. E whakahaerehe ana tēnei kaupapa e ngai Māori mā ngā rangatahi katoa o te rohe nei e whai huarahi hou. Aroha Tricha, Te Karere.